Dobar večer. Halo. Dobar večer. Vaše ime? Dobar večer. Vaše ime? Sonja. Sonja. Sonja, samo mi odgovorite. Da li vam je potreban nov posao, novac ili nešto prodajete? To mi je bitno, samo mi to odgovorite. Kaj vam je pomembno? Denar, nov posao? Potrebujem novac. Novac vam je potreban, ok. Slušajte me. Ja vam dodajem zlatni ritualni prah da to ne ode od vas. Ono što treba doći. I sad mi se opustite. Dajte se prepustiti, Sonja. Sonja, slušate me? Slušajte dobro. Vi ste previše u životu dali vrijeme da vi nešto dobijete. Zatvorite oči, nakon ovog razgovora imate, vjerovali ili ne, rijetke osobe, 6 minuta ste centar svijeta. I vjerovali ili ne, ne pijte vodu danas, nego ujutro se umijte, divno spavajte večeras i sanjajte lijepe snove. Ste slišali, Sonja? 6 minut boste imeli zdaj, ko odložite, zaprite oči, dajte se sprostiti in v 6 minutah se vam bodo dogajale maksimalno sproščene stvari. Takrat boste tudi center astralnega sveta in privlačili boste na sebe denarce. Ne danes piti vode, pravi Zorica, zjutraj se z njo umijte in to je to.